Abantu batatu batawe muri yombi mu cyumweru gishize bakurikiranweho kwica umushoferi w'ikamyo w'umurundi bivuga ko bakubise kugeza apfuye ku manywa y'ihango mu kabari kari ku muhanda w'Ikabuga. Dosiye yabo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ikaze. Uwishwe ni Emmanuel Muhizi bivuga ko yapfuye nyuma yo gukubitirwa mu kabari k'Ikabuga mu nkengero za Kigali, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Thierry Murangira. Ngo dosiye y'abakekwa yashyikirijwe ubushinjacyaha bw'igihugu ku tariki ya 5 Ukuboza. Amashusho y'uwo mushoferi arimo gukubitwa yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bitera umujinya nanone kubera ko amafoto yagaragazaga ibyo bintu byabaga ari abarimo kurebera. Ifoto imwe Muhizi yagaragaye anizwe n'abagabo babiri, mu gihe mu yandi yari yarambitswe hasi yapfuye ku munsi yakubitiweho ku ya 28 Ugushyingo. Aba bakekwa ni Elia Ayishakiye, umuyobozi w'akabari kavuzwe, Jean Claude Habiyaremye Bonsa na Juvenal Nshizimpumu umuzamu. Mu perereza ry'ibanze Murangira yatangarije ikinyamakuru The New Times ko abakekwaho icyaha bemeye ko bakubise uwahohotewe, bavuga ko ari igikorwa cyo kwihorera nyuma y'uko Muhizi n'inshuti ye izwi ku izina rya Arthur Niyonsenga ngo bari babanje gukubita inshuti y'aba batatu bafunzwe muri Kanama. Mu gihe bivuga ko Niyonsenga yafatiwe icyaha akekwaho cyo muri Kanama, bivuga ko Muhizi we atari yagihaniwe. Biteganijwe ko ubushinjacyaha buzasuzuma iyi dosiye mbere yo kwishyikiriza urukiko kugira ngo ruburanishwe. Abafashwe nibaramuka bahamwe n'icyaha bashobora guhanishwa igifungo kuva ku myaka 15 kugeza kuri 20 n'ihazabu y'amafaranga agera ku miliyoni 7 z'amanyarwanda.